Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona channel ehamba phambili radio Inkeza. Nami igama ngumfeza ukuthi ungakhuluma noBathila sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zawethu udaba esilokhu sonibhekile udaba oluthinta lapha nomzukulu Homecoming Maskandi Festival ebekade namhlanje ngalo suku langesonto. La sibona khona kwenzeka izinto eziningi ezinhleke laphana wey'ngane zawethu. Kunye-ke umazi abantu abaningi umculo Maskandi uKhuzani Mpungose kwividiyo sike sakhuluma ngaye la khona ebizwa omunye wabalandeli wathi amaphoyisa awamqoqa amfaka endaweni yakhe. Ngithe ngingane zawethu-ke ngiphawula ngale video ngibona abantu abaningi impela ilokhu yatrend ey'nkundleni zokuxhumana la khona endlamlenze ilanda umlandeli laphana-ke wathi-ke amaphoyisa bamthathe ngoba isigebengu. Abantu abaningi bafuna ukwazi laphana ukuthi kwenzakaleni ukuze laphana-ke kugcine sekwenza ngale ndlela enzeka ngayo. Ngokwevidiyo ingane zakwethu nestatement esikhishwe Inhlaka Production ebekade bekhona amathupha kubonakala ukuthi-ke ngenkathi kuneqeqebane kade libhiyoza lithi uKhuzani akaphume liphakamisa izandla laphana-ke, kodwa uKhuzani lensiziyo yeba nebhadi ngoba kubonakale yona esalele ngemuva-ke laphana. Wasethi uKhuzani laphana bambambe amaphoyisa nangomunye wesigebengu ingane zakwethu kwividiyo engeke ngiyifakile ngisazoyifaka futhi mhlawumbe for umuntu ongakaze angayibonanga kule video esiphuma kuyona wey'ngane zakwethu. Injalo-ke indaba laphana into edala ukuthi uKhuzani azagcina sabizela abakwasidlodlo lensiziyo ukuthi-ke bekade ibhiyoza laphana-ke ithi uKhuzani akaphume esiteji-ke laphana wey'ngane zakwethu. Angazi-ke mhlawumbe kuzothini ukwakho ukuphawula ngalolu daba ukuthi mhlawumbe sijwayele ukubona laphana enkundleni endaweni eningi laphana umculi bathi akaphume noma akabuya. Ngazi noma mhlawumbe-ke kodwa sazosulibheke lolu daba ukuthi mhlawumbe-ke ungakuphazamisa kanjani ungumlaleli ukuthi mhlawumbe okanye ungumbukeli laphana ukuphazamisa umcimbi mangabe kukhona umculi osestage eperform ukhombisa ungamjabuleli okanye mhlawumbe uzuveze laphana ukuthi wena umjabuleli uthi akaphume estage. Asazi ukubungozi okungakanani, kodwa-ke sozobe sikubheke kwamanye amavidiyo. Okwamanje sikubonile insizwa ndlamlenze uKhuzani Mpungose iyathatha umbukeli okanye umlandeli athi amaphoyisa abamthathe ngoba uyisigebengu. Thina okwakho ukuphawula ngolu daba hlala comment section ke ngizolwa kuvo ngalolu daba. Mina nginasibone ingane zakwethu ngiphuma njena kule ngithembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu. Oyisa kunesigebengu lapha kulomthiko eqoko lo isigebengu kanibambe nombopha lo nange wena bhuti ophethe ifoni lo semva wakho lo ntshebela yena nange kathi ya nango maphoyisa uphambana nimbambe lo isigebengu le ya ngeke lo ademthatha loyo oh bayale hey bathela masotho hey bayale hey bathela masotho hey bathela masotho hey bathela masotho feeling amnega